እንቋ حጎሰኩም እንቋ حጎሰና حفتنا سامراويت ጌታቸው አበበ መሐመድ በቲ ዘካይትኩም ሕልናው ተግባር ድሕሪ 31 ዓመታት ወላዲኣ ክትረክብ በቂዓላ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበለን እህታችን ሳምራዊት ጌታቸው አበበ መሐመድ ባደረጋችሁት መልካም ስራ ከ31 ዓመታት በኋላ ወላጅ አባታን አግኝታለች የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ ሁሉም ሰው እንዲደርስ ወላጅ አባቷን እንዳገኘች ያላወቁ እስካሁን የሚጠይቁላት ያሉ እንዲያውቁ እንደ የቀደመው ሼር ያደረግን እናድርስላቸው ስለ ሁሉም ነገር ከልብና መሰግናለን በአካል ሲገናኙም ደሞ በቪዲዮ ይዘንላችሁ እንመጣለን زخبركم تعذبتي بتي زغبركم وسناي تكبار سامراويت مسدرا بمخان كابلبوم امسجينو مالو متان نتم ولادي اكم زرخبت زي فلطو مالت كساب حج دهاي ولادي ان ختركب زحاتو لا زلو متان كفلطو كم تزقدمه شير كغبرناين حلف باكال مسترخبو دما بفيديو حزنالكم كنمص مخانا اقدمنا كنحبركم نفتو كبرات تعذبتي استفلاليو تحستو زلو مدبات نمكتتال ابزا بيج لايك فولو بمبال مسانا حبرو